Sebelum lanjut, yang baru mampir di channel ini supaya menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload berikutnya kamu tidak ketinggalan. Terima kasih. Naputus yaga kawa guda aga. Lemanu hadi halawa guda. Sinda na jonglo. Ladi halawa. Ladi kawata. Hei. Han balik. No do. Naputusi do kawa gunai. Nafata dedeg. Apa kau nasa suami sinragu ceng? Ha iyo bagai utagiado ga. Senang ko. Ada sama siya. Safu sini ya. Safu sini haga ay. So isto bada sa foya ya bahon ra wala ka butin. O meso mbang minumong valdusan. Nawag ka ga ang mo giga. Wag ka ba? Di ba ka kanya? Alo kay ba? Wala na lo. Wala ga ay tagiya. Ano ay sa pamanya fus. Ya. Afus si bagat bang mi buda ay. Ay tuwi ga. Ba afus si mai fu. Harus ugat ke ego. Akan rala beda lu masih kemana lu ganteng ke beria dan nya kerea. Aku sini hai baga. Aku sini habi. Ha. Ba hawa ka telepon lagi baga. Ha na siga aga na fusiye dulu. Ba siya na ta afusi do dayo do da lu mo ya fusi ai taniha. Sona bagu sama sa indra bugo na onefise tolavu ofisi kani. Ah, bawi la indra do na bagu ma iraw no do meteka fofau ga de halawa ma sana de kuai ni ga mesani metekaga. Harus fofau ita sekarang juga. Aisyah, lau. Mita bakho ma koni indra sedang. La baga. Binata siga ke geberia ya daun ni kisah muy yas ita. Mufano ita ba o andi bata. Yo masih ke gulu alu cewek itu dan ibu ke guhana nu gambur nu tabal. Ay mufan ay la bay. No, udah dah. Mami dukun ni buat apa betul? Lah. Letai la mana nasi dulu fagi sudah auf. Berlawayam de misane falimu. Letai la nau neke indra dani wonia. Wo hias ita. La. Bata figi mana dani ba. Naso masih kegukawa dalam video sa. Ba tagiat. Na faya fagi sudah mau den ragani. Nya kali guda nya korea tengah si mai sega fusiniha. Na ubasyo mano irada wada na faya. Saya lucu. Hari ada. Kami mau akhirnya tak. Nama gumiteka. Ya iya budaan. Sebab gada ba? Ya iya. Ada tak. Ada bahasa bahagia bebeknya baga. Temitika gamirau mo. Ini baganya ga. Sisai. Hula nufa dulu iya. Hula budak ketemu. Benar siga benar tua pafus. Hai sa usuga ke gu. Kasahnya kasih baby. Aha, kasi may baby. Ya iya budaan. Au hada usay. Ani tak kanya ya dah. Ani. Itu yang mau. Udah tahu guys, udah tahu. Udah tahu. Ya udah tahu Indra kami tataga kuah ini tekaita. Iya, galau lifu da. Yang ni kami gabungin dah lucu-lucu may kafarita ibu-ibu daw. Nula ibu nu tete buza gera. Abi dah kau cakap Bahana nunggu mo kafarin lu. One ke hias babadak o ganteng ke ita. Forma wafusikan ni ita. Atula daga. Lumano au perkembangan mo gaay. Pada usaha mo mesane hada haluda utaga-taga kuan jadi kefeda ya da kepe. Lau baga. Iyo ya vedi si kapusikan babam. Hala gaay, jaswa. Okay.
no siapa ya? No guys. Kamu ke? Okey. Kita langsung sekarang juga. Tak. Midai juga. Dengar ya juga. Berarti mama udah gawe. Di mana nasab? Oh, betul. Dah aku makasih. Kasih dah mana? Mula badan naik ke maga. Fum. Udah dah mo. Ya bagai. Bukan gawe. Pai cakap magai. Ya sambil juga. Baga alfa. Be egeman ko badi samige. Ai dah makacang-kacang juga. Iya guys, yang dari ku betak dipakai se ya kami geda itu saya Lepas dagai. Oke ganteng itu kan? Ganteng si ai. Masalah kalau miri mo daw ka? 100% baganteng mo da menagat dari oma si kong cuda. Pono ala we Korea gi selera me jaga. Ano aja linta ka guys. Mana? Ito no ala venyo no Korea. Sahabat, wah cantik-cantik galabedal. Supaya tu sampai di Aja ya. buah mangga, buah kendondong. Adik manis, kenalin dong. Pati Te ai tu ya ke gudu te masih ya ke. Mudah-mudahan. Oke. Cewek Korea yang cantik kok suwe sih? Oi, aku kasih pantun samamu. Buah mangga, buah kendondong. Adik manis, kenalin dong. Abay dunia terbalik dah. Bila bawa kusino, dia bawa fakir dah. Malah beli do uno la Korea.